Aktivisti Vojvođanskog građanskog centra lansirali su pre 1,5 godina web platformu i Android aplikaciju za otkrivanje i eliminaciju grafita mržnje ispisanih na javnim lokacijama. Ovaj alat dostupan je svakom, a bio je odgovor na tolerisanje govora mržnje u javnom prostoru. To su poruke koje su u suštini opšte prisutne u Novom Sadu. Ja mislim da sad danas situacija nije takva, ali ste vidio recimo 2012. u Novom Sadu najveći broj kukastih krstova imali nacrtanih u Jevrejskoj ulici. I ja mislim da to pokazuje našu sposobnost da tolerišemo nešto što je jako negativno oko nas, verovatno zato što ovo društvo jako dugo živi u negativnim temama i bori se ili ne bori se sa njima. Objektivno bolje funkcioniše ovako. Uočite grafit mržnje, fotografišete ga, unesete na sajt www.objektivnobolje.com i ostavite njegovu lokaciju. Administratori pregledaju fotografije, prave listu i šalju je gradskim institucijama zaduženim za uklanjanje ovakvih sadržaja sa zidova i spomenika. Platforma je jednostavna, ali da li je cela akcija bila efikasna? Kada smo počeli celu priču objektivno bolje, kada smo napravili taj sajt, moguće da smo se onako sa previše entuzijazma zaleteli u to i verovali da će to gradu biti dovoljno. Iz razloga što vi imate jednu finansiranu stvar, dakle imate gotov sajt, mi smo ponudili našeg administratora koji će da to radi u okviru svog redovnog posla i mislili smo da će neko da kaže super, kao sada imamo jedan alat koji možemo da koristimo, da grad to koristi, obzirom da grad ima budžet za uklanjanje takvih stvari sa zidova Novog Sada i onda je to išlo prilično traljavo. U svakom pogledu, uklanjanje grafita mržnje ispostavilo se kao sporo i komplikovano. Verujemo da je to iz razloga što ni ljudi koji vode ovaj grad nisu bili baš najviše svesni činjenice koliko je birokratski teška procedura za uklanjanje jednog običnog grafita sa javne institucije neke, a pogotovo sa privatnog poseda. I onda smo videli da naš posao u suštini nije gotov, da posao treba proširiti još više, tako da smo opet uložili poseban napor i promovisali celu priču na društvenim mrežama, izašli na ulicu, razgovarali sa ljudima i pokušali da prosto problem održimo živim i onda se on počeo granati na različite načine. Na kraju je i sam gradonačelnik Novog Sada osnovao antigrafitnu jedinicu, koja se bavi samo ovim poslom. Međutim, u sve ostale probleme, ceo ovaj posao pratio je osjećaj da ljudi uglavnom nisu svesni suštine problema. Mi kada smo razgovarali sa građanima i pitali da li vam smetaju grafiti, imali smo različite odgovore. Uglavnom smo imali odgovore da im grafiti smetaju, ali mali broj njih je izdvajao grafite mržnje kao neki poseban problem, iako je bilo i takvih građana i građanki, ali smo mi to prepoznali kao jednu situaciju u kojoj smo se mi navikli na diskriminaciju. Navikli smo se da neko nekog diskriminiše, ako nigde drugde, onda je to kao u javnom prostoru. Navikavanje na govor mržnje u javnom prostoru, kao fenomen celog regiona, ima svoju pozadinu. Ja mislim da je to neko redovno stanje u koje smo mi zapali. Svakako mislim da je jako veliki deo razloga za to u 90. godinama onome što se desilo u svakoj od ovih država. Svoju aktivističku misiju Vojvođanski građanski centar nastavio je upravo projektima neispričanih priča iz vremena ratova. Ova usmena istorija započeta je dokumentovanjem prisilnih mobilizacija izbeglica iz Bosne i Hercegovine, a nastavljena najtežim temama iz 90-ih. Drugi projekat jeste o proterivanju hrvatskog stanovništva iz Vojvodine i trenutno spremamo još 2 nova projekta. To su priče mirovnjaka, odnosno mirovnih aktivista u Vojvodini tokom 90-ih i ratnih dezertera. U 4. priči akteri su ljudi koji su kao deca došli u Srbiju tokom hrvatske akcije Oluja. O projektu usmene istorije, čiji su akteri civilne žrtve 90-ih, možete se šire obavestiti na platformi www.neispričanepriče.com. U nastavku emisije bavimo se digitalnim aktivizmom Centra za nove medije Liber. Jedno od najpoznatijih istraživanja Libera rasvetljava zloupotrebu Twittera koju najčešće nazivamo botovanje, ali je njen tačan izraz astroturfing. To je izraz koji je nastao iz brenda veštačke trave, dakle nešto što treba da imitira travu, odnosno grassroot inicijativu, nešto što potiče iz naroda, a zapravo je veštačka tvorevina. Astroturfing je nešto od čega mi bolujemo, međutim na potpuno drugačiji način nego što smo sreli tu praksu u svetu.
Motivacija za ovo istraživanje potekla je iz neposrednog iskustva. Eksperti i aktivisti Libera trpili su digitalno nasilje prilikom streamovanja svojih tribina. Dešavalo se to da naše teme koje bi se oslanjale na neki određeni hashtag bi bile dezavuisane, naši sagovornici bi bili omalovaženi, mi kao organizacija bismo bili vređani i ta buka koja bi se proizvela na tom kanalu koji treba da služi upravo tome da nema buke, da se izdvojimo i da razgovaramo o nečemu, nas je navela do tome da malo dublje pogledamo o čemu je reč. Istraživanje je pokazalo da digitalni napad ne bira sredstvo za postizanje političke koristi. U pitanju je bilo istraživanje koje je pratilo takozvanu botovsku komunikaciju na Twitteru pre svega, odnosno na napade, kako smo sumnjali i kako se u nekoj vrsti kritičke javnosti iskristalisalo, u kojoj smo sumnjali na postojanje ljudi koji za novac ili za neku vrstu lukrativnog angažmana ili, kako da kažem, koji ciljano pokušavaju da sruše slobodnu diskusiju na internetu u korist određene političke partije. Prvi trend produkcije mržnje na Twitteru je produbljivanje sve prisutnih afera, a drugi, mnogo opasniji, odvija se kao drastičan i organizovan napad na ličnosti. Čini mi se da je cilj toga ne samo da se uznemiri javnost, nego da je to jedna vrsta pokazne vežbe. Ovako ćete proći ukoliko budete kritikovali, ukoliko budete izdvajali svoje mišljenje od onog koje je željeno. Dakle, naći ćemo vam prljav veš, naći ćemo vam i ono što nemate. Produkcija govora mržnje na internetu je laka jer se digitalni nasilnici kriju iza ekrana. Mi ne vidimo sagovornika, nego smo sami sa sobom i našim monitorom i zbog toga je lakše, kažem, zapadanje u tu vrstu blata. Ali govor mržnje je uprkos tome sve prisutan, kao sam rekao, samo je sada nešto vidljiviji jer iza njega ostaje trag. Ispod YouTube komentara, ispod komentara vesti, na različitim forumima, različitim blogovima i svim ostalim platformama koje ljude koriste za javnu komunikaciju. Ovakva zloupotreba interneta je naravno zabranjena. U slučaju Twittera uslovi korišćenja su jasni. Zabranjen je grupni napad na pojedinca. Zabranjeno je besomučno retvitovati i fejvovati bez ikakvog razloga. Zabranjeno je obraćati se suviše često osobi koja vas je blokirala i tako dalje. Dakle, ako vi kao žrtva doživljavate sve to, vi možete to da pobrojite kao harasment i da očekujete da će taj nalog ili trajno ili na određeno vreme biti suspendovan zbog toga. Jedan od metoda odbrane od digitalnog maltretiranja je i ignorisanje nasilnika, ali ono je uvek delotvorno. Ako to ne uspeva, blokiranje je takođe odlično. Mi smo i savetovali blokiranje zato što smo utvrdili da su oni u jako ograničenoj grupi se nalaze i ukoliko to što oni međusobno i prema drugima govore, ako ne dopire do drugih, oni će implodirati u toj svojoj zatvorenoj grupaciji. Zapaljivost interneta nameće strah i pitanje da li digitalno nasilje može postati i fizičko. Stručnjaci kažu da je to moguće, ali i da se može zaustaviti na vreme. Fenomen ekstremističkih poruka nije od juče ovde, ne samo ovde, nego u celom regionu prisutan posljednjih 20 godina. Kako su prošli ratovi dramatični, najdramatičniji događaj, činilo se da u jednom momentu da će to da splasne i da će da se civilizuje i normalizuje, tako reći, ali onda smo sve više svedoci kako se dese neki, tako da kažem, iznenadni dramatični događaj, bilo da je u pitanju fudbalska utakmica ili sukob policije i terorističkih grupa. Mi vidimo kako bukne sve ono što je postojalo. Uočljivo prisustvo ovog fenomena naveo je ekipu medijskog arhiva Ebert da od avgusta prošle godine vrši monitoring i analizu ekstremističkih poruka u domaćim medijima. Ekstremističke poruke su perfidno, ali i otvoreno upućivane prema drugim nacijama, etničkim i drugim manjinama, ali to je tek početak liste. Oni su upućeni i mnogim
drugim grupama, pre svega onim koje su manjinske, bilo da su u pitanju seksualne orijentacije, bilo da su u pitanju pripadnosti, da kažem, nekim manjim zajednicama, verskim i tako dalje. Prema tome, tu vrstu ekstremizma prepoznajemo ne samo u medijima, prepoznajemo je u svakodnevnom životu, ali mediji su i tekako važni. U proteklih godinu dana, a pogotovo uoči krize u Kumanovu, mediji su plasirali veoma bombastične vesti i naslove. Vi ste vidjeli, na primjer, srpska štampa je danima imala naslove Novi rat, ne znam, sprema se napad na Beograd. Prosto to ne sme da se radi. Pogotovo ne sme da se radi na Balkanu. Mi smo stalno na korak od nekog rata. I sad, trebalo bi da bude neka vrsta građanske odgovornosti tih novinara i urednika koji rade da čine sve što u njihovoj moći da se tenzije spuštaju. Upravo ono što sam govorio, da se stvari nekako guraju sve više u institucije. Postoje mediji koji direktno pozivaju na nasilje i propagiraju govor mržnje. Pogotovo kad se, eto, imamo, ajde da kažem, dva događaja koje se nekako svake godine ponavljaju. Jedno je godišnjica Oluje, drugi događaj je naravno Parada ponosa i tu opet iskaču razne organizacije i tako dalje. I jasno je da u stvari neki mediji generišu upravo tu vrstu ekstremizma, poziva na nasilje, poziva na osvetu, koristeći pritom najprizemniji, najkolokvijalniji, najprostačkiji jezik. Sloboda štampe mora da postoji, ali ne u domenu ugrožavanja mira, poretka i bezbednosti. Ja mislim da je to pogonsko gorivo za svaku buduću krizu. To što rade mediji, pogotovo ovi tabloidni i ovi desno nastrojeni mediji, to je jako, jako opasna stvar. Vi praktično vidite da oni održavaju živim sve vreme taj plamen nacionalizma, prosto drže uključeno to, drže taj plamen uključen, podgreva se polako situacija do jednog trenutka kada odvrgnu do kraja. Opasnost ovakvog izveštavanja i davanja iskrivljenih informacija javnosti ima i svoju drugu stranu. Ako čovjek otvori, stani ispred trafike ili izgoogluje medije i ako na svakoj naslovnoj strani vidi tu istu temu, naravno će ga ponijeti da mu to bude fokus za današnji dan, pa možda i za narednih nekoliko dana, naročito ako to ugrožava potencijalno njegov život njegove dece i slično, i da mu potpuno skrene pažnju sa inflacije i svega onoga što ga realno tišti svakodnevno. Ovaj manir izveštavanja bio je veoma uočljiv u svim vestima koji su se ticale događaja u Kumanovu. To osjećanje, ajde da kažem, panike medijske koje se širi i reakcije koje su upućene prema Albancima kao celom narodu i tako dalje, pokazuju upravo tu vezu koja postoji između direktnih povoda i spremnosti određenih medija da reaguju potpuno na neprimeren način. Posle monitoringa i analiza ekstremističkih poruka u medijima u Srbiji, u fokus Ebertovog istraživanja dolazi najmasovniji ekstremizam u našem društvu, uvrežene predrasude i stereotipi, kojim će se baviti tokom ove godine. Kultura mira je nasušna potreba čovečanstva danas. Iz prostog razloga zato što čovečanstvo danas živi kulturu straha. Dakle, previše smo opterećeni svim ovim pojavama koje nas okružuju u svakodnevnom životu, koje potiču iz različitih aspekata, rekao ste, etničkog, nacionalnog korpusa, jednim značajnim delom iz religijskog, ali ne iz religijskog onako kako bi religija trebala i šta bi trebalo da bude, već iz ideologizacije religije, odnosno nespretnog i nesretnog povezivanja religije sa politikom. Ovo je poruka koju smo čuli na konferenciji o verskoj toleranciji koja je održana nedavno u Sremskim Karlovcima. Na trusnom području kao što je Balkan, ideja sprovođenja kulture mira bi morala da bude stalno prisutna. Ja mislim da je Balkan prokleto mjesto u kome cvate netolerancija. Netolerancija je prema drugom, onome koji drugačije misli. Netolerancija je prema
recimo, gej populaciji, netolerancija je prema ćirilici i latinici, zavisi s koje granice jezične se ko nalazi, netolerancija je prema religijskim manjinama, a svi smo manjina. Svi smo manjina, ili religijska, ili svjetonazna, negdje smo većina, negdje smo manjina. Od početka godine i nesrećnih događaja u Parizu susrećemo se sa čestim pominjanjem sekularizacije, koja bi donela protiv težu religijskom ekstremizmu. Srbija, kao i njene najbliže susedne države, su ustavom sekularne države. To u praksi izgleda da vjerske zajednice imaju punu slobodu djelovanja, mogu i poželjno je da djeluju u nekim obrazovnim aspektima, da djeluju kao akteri u nekim društvenim, dobrotvornim, humanitarnim akcijama, ali da se ne smiju miješati u politička pitanja, političke teme, niti utjecati na državnu vlast. Sekularnost, tolerancija i suživot bi prema shvatanjima naših sagovornika u kombinaciji mogli proizvesti kulturu mira. U uređenom društvu, civilnom, demokratskom, pluralističkom, sekularnom društvu, svi su u startu ravnopravni i svi imaju šanse ako poštuju pravila igre. I da nisu prednosti oni koji žive religiju sudbine, znači koji po tradiciji kao pravoslavci, katolici i muslimani, da je sasvim normalno u takvom društvu gde postoji tržište i za vere, za religije, za verske zajednice, da ljudsko je pravo da i promeni svoju versku zajednicu i da promeni i svoju veru. Multikulturalizam i njegove vrednosti u realnosti su velika tekovina Zapada. Međutim, upravo su sada na meti. Teroristički napadi su uništavali multikulturalizam Zapada i mi vidimo da mnoštvo zapadnih lidera upravo posle takvih napada kreće u novi evropski monokulturalizam. Dakle, i Cameron, i Merkelova i drugi evropski lideri su proglasili smrt multikulturalizma, proglasili su da je zapravo suživot ili ono što bi bilo, rekao bi, zapadno ili evropsko, da je nemoguće. I počeli su da najavljuju nešto novo, što u stvari nije novo. Vraćanje u monokulturalizam ne može doneti kvalitetna rešenja i očuvati evropske tekovine. Ovo je važno i za Evropu i za nas. Naša situacija je upravo takva da mi moramo očigledno biti bolje upoznati sa tim koje su sličnosti i razlike između katoličanstva, pravoslavlja, islama i drugih verskih zajednica koje će nam biti sve prisutnije i prisutnije. Treba se pripremiti na sutrašnjicu i najbolje bi bilo dimenzionisati tu sutrašnjicu kao na sutrašnjicu mira, tolerancije, zajedničkog života, produktivnog života. Sekularnost ili desekularnost i tolerancija u realnosti svode se na slobodu izbora pojedinca i poštovanje tog izbora. Ostavimo pojedincima da sami biraju da li će se u aktualnim procesima, da li se oni zvali sekularizacija ili desekularizacija, sami izaberu gde će da pozicioniraju sebe u tom polju. Onog trenutka kad ta sloboda izbora bude jednako dobar izbor koji stoji pred svima nama, onda ćemo se dovoljno kvalitetno i sami deklarisati u ovim terminima. Sve dotle dok se to ne desi, to je zapravo zloupotreba ideologizacija pojmova sekularizacije, odnosno desekularizacije. U aktivnoj borbi protiv diskriminacije, govora mržnje pa i nasilnog ekstremizma, jedna od polaznih tačaka su mladi. Organizacija Proaktiv iz Niša organizovala je posebno putovanje po Srbiji kako bi motivisala mlade ljude na upoznavanje, integraciju i zbližavanje. U Srbiji mi nemamo baš mobilnost mladih, više imamo migraciju, da su mladi uplašeni, zatvoreni, da imamo jedno zatvoreno društvo gde mlade osobe ne samo da nisu napustile zemlju da upoznaju druge narode, nego ne putuju unutar same zemlje u kojoj žive i ne znaju je i ne shvataju koliko je Srbija multietnička zemlja. Proaktiv je okupio grupu mladih iz nekoliko mesta u Srbiji i poslao ih na putovanje. Ovi sa severa išli su na jug, a sa juga na sever. I onda smo dobili frapantne podatke da mladi ne znaju, iz Novog Bečeja da postoji Preševo, Bujanovac, da misle da je u Sandžaku neki rat, da mlade iz Niša nisu roditelji pustili da odu do Bujanovca i Preševa koje je na samo nekih 100 kilometara od Niša, jer se plaše da će im se nešto desiti. Ovakvi projekti postiču povezivanje ljudi, a to je dragoceno za multinacionalne države. U samom sistemu nema ni izdaleka dovoljna prilika za međusobno povezivanje.
imate odvojene čak školske zgrade, dakle i malo komunikacije i malo istinskog druženja i pravo kontakta omladine različite nacionalnosti. Dakle, sve počinje praktično još od osnovne škole. Tu je vrlo bitna stvar što se poznavanje jezika. Dakle, kao je prvi preduslov da se neka komunikacija ostvari. Međusobno povezivanje i koristi koje iz njega proizilaze neminovno dolaze od inicijative većine koja donosi odluke i uspostavlja trendove. Ipak, odnos prema manjinama nismo do kraja razumeli. Dakle, postoji suštinsko nerazumevanje da manjine nešto uzimaju većini. Jeste multikulturalizam skup, da se razumemo kao državna politika, jer traži dodatna neka ulaganja, ali ne ugrožava ni u čemu zaista državu kao takvu. Neznanje, nerazumevanje i manjak interesovanja uz ostale nepovoljne socijalne prilike doprinose sve većem problemu. Što je zemlja siromašnije i da su veće strasti u toj zemlji, da se one sublimišu u nekakvo ekstremističko ponašanje. A naravno, ciljna grupa za ekstremizam jesu opet mladi. Jednostavno, naše društvo nije još uvek izašlo iz problema, tako kažem, da prihvati različitost, da prihvati neke naše sugrađane koji imaju neko drugo lično svojstvo i kao da se uvek traži neki izgovor, kao da se uvek vraća u prošlost i ta neka, tako kažem, sumanuta spirala izgovora, oni su nama to, pa ćemo mi sad njima to. U društvu koje nikada do kraja nije osudilo nasilje, razrešilo pitanje iz prošlosti i prepoznalo ekstremističke poruke i govor mržnje, mladi nemaju mnogo alternative u kreiranju sopstvenih stavova. Shvatamo da ti mladi ljudi najčešće stavove, predrasude i sve ono što imaju baš na osnovu kontakta sa svojim vršnjacima, na osnovu medija i svega ono što im se servira, da oni nikada nisu bili ni na Kosovu, niti znaju šta se dešavalo za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, a ono što je u stvari najgore svega je da to njih uopšte ne zanima. Nego jednostavno to im se servira kao jedina trenutna stvarnost i jedina trenutna alternativa. Odgovornost za promenu ovakvog stanja delimo svi. I ako shvatimo da smo mi ti kao građani, kao lokalna zajednica koji moramo krenuti sa lokala, putem građanskog aktivizma, onda ćemo nešto promeniti. Promenit ćemo i to zatvoreno društvo, promenit ćemo i uplašeno društvo od promena i promenit ćemo sve ono što se dešava, a na državi da menja sistem i da vršimo pritisak ka državi da se promeni i obrazovni sistem i sistem zdravstvene zaštite i sve ono što se dešava danas u društvu. Centar za istraživanje javnih politika već neko vreme sprovodi projekat Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti. U istraživanju baziranom na dubinskim kvalitativnim anketama vršnjačko nasilje kod mladih ne izaziva najveću brigu. Ali čini se da je to nešto sa čim oni nekako su naučeni da žive i da to prosto nije nešto što bi oni odmah istakli kao problem, jer prosto svakodnevno se suočavaju sa tim. I to ne samo fizičko nasilje, već i verbalno nasilje koje je, bar prema njihovom utisku, još zastupljenije i u samim školama, čak i među profesorima. U ovom segmentu istraživanja istaklo se zapažanje o sve prisutnosti nasilja. Oni dosta govore o tome da su takve pojave prisutne na televiziji, u institucijama države i da se prosto ta neka atmosfera gde je nasilje opravdano i sve prisutno da se prenosi na njih i na njihovo shvatanje tog problema. Ono što je uočljivo u istraživanju je da ispitivani ističu izostanak odgovora institucija na probleme populacije koja čini petinu našeg stanovništva. Znači, oni sami kažu da institucije ne reaguju na to šta je njima potrebno, te iz toga proizilazi uverenje da prosto nema poente bilo šta raditi, jer institucije neće odgovoriti na to. Kada je u pitanju oružje, njegovo posjedovanje u domaćinstvu nailazi na razumevanje.
mladi, bar učesnici našeg istraživanja, dosta opravdavaju posjedovanje oružja u domaćinstvu. Tu postoji jedan paradoks, jer njih ako pitate da li se osjećate bezbedno, oni će uglavnom reći da, ali će onda reći da, nama je potreban pištolj u kući jer moram da zaštitim svoju bezbednost. Mediji su uočeni kao podstrekivači atmosfere nasilja. Mediji se dosta vide kao podstrekivači te atmosfere nebezbednosti usled tabloidizacije i ostalih problema. Neki od učesnika prosto uviđaju da mediji mogu da doprinesu ostvarivanju nekih prava, ali je predominantan utisak da oni zapravo podstiču probleme i da recimo na osnovu medijskih izveštaja možemo dobiti pogrešnu sliku o nekoj sredini. Jedna od tema bila je i bezbednost Srbije kao države. Nisu baš upućeni u to, ali osjećaju da je ova država nebezbedna i da ne može nikako da utiče, znači, ni u međunarodnim odnosima, ni uopšte na svoju budućnost. Tako da to je onako jedna kontrast onome što misle za svoje lokalne zajednice. Ali je takođe interesantno da i oni sami prepoznaju da svi problemi koji se javljaju na lokalu, da su to takođe i državni problemi, samo su zastupljeni u većem obimu. Eksplozivni razvoj interneta doneo je uz korist i potpuno novi aspekt problema sigurnosti podataka, takozvanu cyber bezbednost. Sigurnost interneta danas zahteva široko polje zaštite, od ličnog digitalnog sveta do velikih infrastrukturnih sistema od kojih zavise cele države. Živimo u vremenu gde privatnost ne postoji. Postoji privid privatnosti, ali suštinski vi ne možete to svoje pravo adekvatno zaštititi. Ne postoje mehanizmi koji bi mogli da garantuju nečije pravo na privatnost. Dakle, sve je dostupno, a što je najgore, jednom publikovan sadržaj na internetu je jako teško kloniti, gotovo nemoguće kloniti. U ogromnoj količini podataka u cyber prostoru nalazi se i masa onih koji čine životne delove infrastrukturnih i drugih sistema od kojih zavisi svakodnevica milijardi ljudi. I dan danas je mnogo osetljivih informacija prisutno na internetu, informacija kojih ne bi trebalo da bude na internetu. Recimo, projektne rešenja nekakve značajne državne infrastrukture kao što su hidrobrane, termoelektrane, putevi, železnički, kopneni, vazdušni. Na vrhu piramide visokotehnološkog kriminala su potencijalni napadi koji mogu ugroziti nacionalnu bezbednost, odnosno napadi na kritičnu infrastrukturu. Ako bi načinili ovakvu štetu, bili bi klasifikovani kao čin cyber terorizma. Bilo je takvih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, napad koji je ugasio snabdevanje električnom energijom cele istočne obale. U Teksasu je pre nekoliko godina bolnica napadnuta cyber napadom, da je napad ugasio sistem ventilacije u toj bolnici. Dakle, to je bio vid cyber terorizma. Na meti cyber kriminala su s vremena na vreme i mediji. Jedan od poslednjih napada koji je zapažen u celoj Evropi doživjela je francuska mreža TV5 Monde, koju inače možemo gledati i u Srbiji. Napad na TV5 bio je čin cyber kriminala koji glorifikuje terorizam i promoviše nihilističku poruku ISIS-a. Teroristi koriste internet da šire svoju propagandu. Radikalizacija, regrutovanje, komunikacija i direktne terorističke aktivnosti. U odgovoru na ove pretnje uspostavit ćemo stalni forum sa IT industrijom i udružit ćemo se u borbi sa ovim problemima. Borit ćemo se i za redukovanje pristupa materijalima na meti terorista i borit ćemo se protiv terorističkog online narativa. Dok istraga o ovom napadu još uvek traje, Evropski parlament je napade na medije označio kao novi veliki izazov cyber bezbednosti.